Кыжал Чавашинре пилікшергеріх Филиппин гектар жинже шүрхи ішсіне ертермелі. Шағы пілдіргенжен ытларақ. Халлиге хужалық сінже ик шырвуны бин ытла гектар жинже пірджілі дада пыржа еші культурызыне ақна. Синоптик сэмпілдерне дарық көернере 20 градус ожы булмала. Шағы ағана вғытлы вішлеме майбамаллада. Лашрадыры жағанзен ларывенже шағы теп ыйдузенжен пәрі бүлже. Переделята порчающий культурзене в Уники районда Аксабдерня. Херлечудай районе кайризене жинче. Кунда чураге тухырвыны процента бурнышламан. Акнын пузыклаптаге елчик сень. Вазен ширембинитла гектар жинче тештырыва елеть. Хышынах канаш сембе патрельсем хвалаща. Шерулмит вады бинитла гектар жинчелардынна. Шемерле, Шомырша, Красноармейский, Падриель, Улады районезенче планат улдарна. Прачка в Байепреш районезен кадардыве ширым процента дащитмес. Твайынде вара икемшігірба пашта ішлемеші. Чавашинре хумла жиндере себе республикара улды хужалық ішлет. Семіз ылдына пилик районда шервыншиде гектар жинче шакна. Пәлдерхи кадар дуран ковнулды процентларах. Идернезен тюби бысык. Вазем хумлана херехиге гектар жинче дербейлене. Чаваш республикин пуштығы Олег Николаев хумла лаптыкне малашне пен гектара ждермеліне галаре. Палыртны тәлеве бұрнышлама ішсене халех тума бұшламалыне азынчы. Сендер вырри Шубашкар едерне районезенче хумла вырнезене хадырлене. Олег Алексеевич Шаунбегех республика кунже Семіз ылдым фестиваль етмелі жинчен, аплаузан Чавашен көйшіре майземытларақта бұл не білдерчі. Республика Гларымвали Алина Сусметова, Юрий Марков.